Jadi songonima adok katai nama dokon asa tinidit sangkarna baik guru-guruan natape nang binoto marga muna batong ma asa binoto pertuturon marga hamate apar sidoli jadi mau lihat ma di tuhata mau lihat manang dihita di partikyanon ima nang macalo pasu-pasu pardong asaripeon ima beremuna nagabe hela nami jala boru nami nagabe boru muna adok katai nama doko nasa makuling main nasese di bonan itu alam tung boru ni sepe dialak bere tongbe boru ditulang jadi di partikyanon apar sidoli mangalak boru mana yang beremi ima boru tidau gudang doho jalo hami panamotan ni boru tei hami manang pangitubu hamuma pain ludun alani molotung songonope naboy tarpasatami panamotan ni boru tei hata nama tuiro nama dokon asa titim mana tinopa golang busi di belang guna otik susadia panamotan di boru tei naboy terliak kami maradok penlegat-legat tutur nami ibatama yang kona pahoton nasa pasu-pasuna songoni masa nihata nami asa sah-sah disuluma tidaw gitu botian toho di rodang di bulan kupasatami panamotan di buruta di partikyanon liling mahita manglu jala tongtong mahita di pasu-pasu Tuhan pasama tu isa masatan na raja nami pasama hata amma raja nami gay masalah horas terlumuri ma dihita di bagas tikyon namar liga tutur gabi namar hamaranggi gabi mah ilaon ni pamurut di bagas tikyon jadi bolo di bagas tikyon bolo merulaon lain namion gabi simanikon bolo hami ni jolo hamu ma di budi nami gabi raja bolo hamu di jolo nami hami ma di budimu gabi mah jadi songoni do di hoberekku kami tulang medok kata dititim berakku do berena medok dah fote jauhi hok merbulang-bulang manangi sebe ala po berekku tong doi baru pulang lapatan nak tikyon ngaya lapo be baru namyon bolo baru namyon baru nadia don jolo nami alai na pos doro hanami berekku na sisada baru do kami dohot amang sinadia ko amang si tiddaw non jadi di si berekku moloon borneria don jolo nami jala pos rohakku tuwarukku moloho barukku borneria mahoda itu dah kami tahu doh kami sonak kalamam adong isungi avung adong isungi daun adong pasar tidu jala omma inongmu jorok din non inongmon dihutani opungmu opung ta marga butar-butar sahuta do nasida di selang buah jadi boleh si baruku berarti ngadol ngosbe pertukaraton jalan ngambar si tanda behita kata pak be mata dia tu mata di doton ngambar si foto behita kena marton ate baru ate jadi hujulonnya ari bolo nomor rumah tangga go si dalanan go akarin tangan go akka cobaan jadi pangido aku di baruku dos maroham udah baru lah masih pololo kamu bolo adong marsogot taduan adong napojok di roham maradong peberekon unang parjoloho mengalu-alu tu babatta marga tidak Roma ho tu bagas na bawa ahan holsoni roham hani tulang musia do mengajari ho ope si matumok yan ado mengajari-ajari on isun ado mamuda-muda yotor sun ado bapan isun dabur kurah pos rohakku marsogot taduan roho bagas nami roho maradalani buat baik boru koda tadah ibot dawerena buat boruon hujabuni tulangna jono iso nak tulangna tadah tulangmu pajono dirim bolo dengan boluon ikon masih balianan do alenang masih balianan sehebeng bolo hebeng nasi naribedi rata ipuber hebeng tabe bolo ido alai bolo roha dakka sigatan dakka suhatan da boru dah bolo burjuho marhula-hula tapu tapas pasu mo ho ate bere ate jadi mak delek ku pe
ibaga sa tikyon. Nung ipasahat tamu baru na yon, Tuhan. Las marohan nami, pagteng sa urbatua maholay ko yutok ko. Bayu berekon, sa hatu na marini mardono. Hata na matua na mardok, inatikok ko jurumay, tutobi ni tabian. Dunia bihamu berek ko mga laka. Totong madaburan nakapangomod lang, tabanyak na persaulian. Sahat holo dito, buto warteng. Nung asahan di baga sa tikyon, ulaw tayo las ni Roha. Na majalo pasu-pasu hamu siya bagas ni Roni Duhani. Sahat mato hamu tu parhorasan. Sa totong ma diramo ti Duhan. So ini ma, siya kami persuli. Mau lihat? So ini nama teh. Jadi langsung mamersialah kita. Dos maroha. Gabi pa. Jadi dohot. Lenggal-lenggal tutur nami apa rasiduli nami margana dia. Bama godang na naho bertu. Ini batata pagtinggan basai nang songoni nang tu ibotokku doh lekku sotong dia rohama te lekku ate sotong di roham geleng do pebon ngamar lai kebetulan nama siap pudan sakara kusudi jadi mulut tumpe mariboto au nang ti botokku marlai giron posodo pe naroham daw au ma paparan ni hami satu lama au ma sepuda markite nang macalo pasu-pasu ima yanak kota di partikyanon rodohami pasaton ulos nagacam sitoro rabu pita-pita nami to mata nomor 2 di bata markite ulonon nang manyanaka sigajamur hamu jala sitoro pinopar hatai nama dokon asa dioin namol disugu gacang wal libotan marhite tangyang nami tuhamuna 2 amang buruku dohot na buruku naing mahamu si gacang umur jala si torong pitupah itu ko na burju modo tumpe songonor rumang ni ulasonate gabi itu las maroham gacang dada pola si pujian petek dada pola si hataun hatani leku ibotokku asal terhadap kamen na tubuh-tubuh lobo terhati tiba tubuh-tubuh horpo nanang jala kengkeng maho satu nasaruna tua sahak maho tu menamar nini
sahat mah tuna marmon asa saha ni sulung ati no gutu-gutean upasat tangan non uluson saat may tatu panggabian sahat mahita tu parkorasan alay at impiyero na si Rohanong Motibotot ta dambe langsung mahupit ta Bargos sinami ngayong pasat penulot kami tunap buru namin manang goto namin manang nalay namin pa magot kina berjanji hamu tuau semua di pengalaman gorkon di kota tak perjuangan muna dah wala tulak hidup sejong muna di hope na ngamar sa hotak pe di so maho di haposong so nari ho mapuka rumah tangga nama saya dinggam rumah tangga kami na saya simbar di Tuhan saya tak mau di itu dan doa azan dia mah termar pahop kuirak koda betul di mana sawati pena sipakmu tiga kosongmu pulang benget modenang dah jadi mohon bersimat dong bersimat mon omak do di bawah dah di hoy dah kita sahu tarisan suku kita masih beda dah mana sodi pengalaman di parmen moda kon ketemu mah bigop kusane dah gak bisa tungarong kan nasi ade lah iba bono tu ida minggu tendong baru bukti pakai lagi pun beda ate hina mah bersetujuan dah dapat mengacu yang kedua saya dia betul tidak Tuhan kamu itu kamu semua dari muka sama ngiringan dan kosta dan dia mahamu mengiring-iring bu marokok matu tuh itu kopi tabian tu dia hamu berkudot telah saya kusi mahamu dalam kakak persen saat itu masa penggabian bunga saat tamat macam pas masuk ke suriai ang dia matutusok mahamu di haposong muna saat penggabian penggabian
balas marah dengan berda. Kita, gue tamat rasmi roti itu raya dong, soalnya tanah buru dan sulit keluarga. Halo, gabi. Anek dot, naria, gue tamat rasmi roti gue sedarion. Dilihat itu nasihat itu rasmi anak nanti, dan orang kurang. Kalau pakai ke sipangan dari batu parali, bagus di pilihan. Sokan sepuluh hari itu, iki mulia, ini itu kan, kalau itu mulia sedarion. Pun akan itu melakukan baru itu sekarang masa dah melakukan multi untuk bulan depan kami sedarion usaha dengan nang ngapatokin asal mah gue dapat marah seluruh itu sedarion mariaria di balasan lasfiroha di hari berbagi yang mulai nanti itu dai arong sotik bubuan songkat kado na bupatu pak tapi gudang tuh itu dai Sanggit mah boy lembar teba nah huleonon jaladang terpakai asarong sing ngotong muna ngaduan molo dungadong akka bere adong akka pahop ngaduan saya adong manianon nah huleonon jaladang ko muna ngarit akka bere apa nenek tulang tiki sautan do bapan soalnya hatanan sirok konok itu anggit man itu soalnya hatanan itu mundokon yang hatop mari di tiador itokku asa hatop marangan marboru jalan marku nepar dan hatop mau dapat terbere Ya, betul. hatop dapatkan selakapan di rumah dalam tabah pas-pas itu kan di keluarga nanti toleh Ada kan? nyon arong dohubun itu kado terdalam sirohaku di hari ini Sekali untuk suratnya. Arang dari suratnya, ale, walaupun ada sampai jual lagi. Pakai yang main tangan kiri macam itu. Hal may botol yang tulang. Ini arang suratnya, kenapa lebih yang harga nanti? Murah namanya. Oh, lah tulang. Sama Mas Ramuna siap tamu. Jala sedikit permasalahan. Gue kasih yang udah tinggal. Burjune mari boto ini tulang on nih. Dua kan. Nah, sesaat betul. Terus aku masuk ke sini.
Saya nasi Yo, dua yo. sorti, dua. Sorpi main ah. Mulai sorpi. Ima hari kota nate. Jadi molo tinggal di hutan nok kamu. Saya dong do masa aka perselisian dia kan nama rumah tangga. Jadi ama yang seudok deh. Mula dong nama jalo pasu-pasu karbogason. Seudok do molo ceritakan. Molo muruk helak koboru tuho itu gor air panas. Dah, baik kopi nah. Gitu. Jadi hobe marbere me buru ke marbere teh. Hela. Molo muruk gorkor turgot pisau pada mi buat. Gitu. Iturlaho. Una si petang-tangi teh. Unang timbul akka perbedaan. Gitu toh. Jadi molo sesi dan non setos tu timbul akka percencokan alani di hamuna dua adok kata ni nama dokter asa bilua menda bokor inganan ya deliman saya tu rumah anak muna akka dokter buru muna akka bidan Tu. iya toh jadi somonima saatnya takku partikenon alasan masuk doh hamid hok na dua libutan buka sama Tuhan lah kamu alang kuruna burju margama ni ison roro kami sian na dotoni huta manang sarikan ni ima hula muna tidaw di kamu na dua pengante si Deni dohot si Mane naking mengatakas di fatakot ni matinari nang diuluh kamu tuh joroy mengalap pasu-pasu siap Tuhan pangidon nang itu kamu na dua pedek dong badan mana hatan ni Tuhan nah di dalam muna anak ima baik kamu dari fundasi di tengah-tengah rumah tangga mana di roda tua di gaduh nak kamu tangga naik bodoh gaduhan di gaduh kamu mersakak rumah tangga alai bos rohan ami di bawah rumah tanggamu tong kamu marsia cuy Tu. asa tua lakak tua si koridor di rumah tua anak metok kamu tua boru dongamu mai tutu sahat tuna sarma tua Tu. asal pinati huduk turun tapian tung dunia ke kamu na dua mengalahkan asiro ni tuan saya disimba tutu dapat mu akapar sawi Tu. sa ni soru dinogutan tigarat bisa kami tuhan menurut ulus naga jam sitor rambut asiro ni materlah jalon motong penggabian nang songoni nang parforasa Tu. berarti kenal bahasa matu kita na poso di presiden ini ya John Arok Kalusen Naposo Otik yang bersedia di malam kanan Naposo mengucapkan selamat berbahagia semoga menjadi keluarga yang baik dijalani Tuhan sudah ke keluarga dan lubunya di dua marhite uluson marhite kadoon angget banyanan anggi atau maho di kantor na marurak mau toru berbulung tu ginjam bantak ka siabun bantak ka duhapi dan tidak ada songonatan itu nama dokter terkorna naho bartusi Sinar
Sa pulisya ang rekam. Tingnan nato atay guru lima bapak suka ditubuh doh masih jadi kami naron main alas wanani atau bilang-bilang nih kami dari rumah sepatu rumah untuk jadi kalau udah disirah jauh dong guru disirah jauh apa seorang atar betul jadi di bagas pada yo di nama calon pasu-pasu berbagai sok kamu dok panjang mahan banget dari batang asa dari rumah tangga nah saya kamu di dulu nami di tong-tongan masyarakat dulunya di dulu itu jadi di soronahan pahat pasatan kilos nagajang tuh asal tahu gajang numur mati hamun no kalau pasat tani kiloson alay juga mah kamu song hatan ini dua-dua asa arirang mah digijang ditoru pangkunguma di namamu karena tangga baru kamu elado korup pada muna suatu pasiran topimu potong mah pasiku Matutup. asa tubuh latani si korumai di dulu di Purbatua di nama muka parbagasuk kamu tubuhan anak mahamu lohong buru longamu mai sahat sahabat solo sahabat bobot dan tiga ramas saya itu mai di rodang di bulan upasatan los naga jawanan lo tuh elalo tong buru saat kita liring mangulu saat tukar rasa saya hukma di ringin
tulang mo. Umbar mo. Gusto mo pihara ang tulang mo. Last nirohan nami. Nung ahot so yun. Umbar mo kang gorni. Baca tikyan. Ngay jala hubay paso-paso. Di ba sa turang tuatay. Marahiti na ako sa hot mahon na ang lihatuan mo. Lupa ang main ang ihaposan mo na. Luhutang ma. Na sinaka ni Rohani na nanda. Wala ini sopan kami. Asa adong nilokon mo. Diba? Tubala ang main ang tubasikul. Salota pumakuha. Tubuan anak mahapun mo. Kung mo masar mati. Binuak mahudak ka. Badak kita ni siya kius. Manang natudibay. Ibebelay ko mga lakka. Maluluy dalam ngul-ngul siya tayo. Totoo madidungan ito at Diyos Kristus. Sa di sulit. Kung pasahatan ito lang mo, saktan mo. Ulos ka dyan lagi. Sa matipang gabi. Sa manang ito para bawasan. Para sa musik na ito. Alanig pasat. Ulos mo. Para kolak mo. Di beber nganto. Bahay ma, satur maroro di.